Ubundi mu busanzwe gereza ziriho kubw'inshingano no gufasha abantu bakoze ibyaha kwisubiraho ndetse no kongera kugarura ituze muri sosiyete, ariko mu buryo bwiza. Gereza zigomba kuba ahantu hafasha umuntu guhinduka no gusubira mu buzima busanzwe. Ariko mu bice byinshi by'iyi si, hari gereza zamaze guhinduka ahantu huzuyemo imibabaro, ihohoterwa ndetse n'ivogerwa ry'uburenganzira bwa muntu. Izi gereza kandi zirangwa n'ubucucike bukabije, isuku nkeya, indwara nyinshi, inzara ndetse n'urugomo rutajya rukontororwa, ku buryo bwo gufasha imfungwa guhinduka ahubwo zibasenya mu mutwe no mu mubiri. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurebera hamwe gereza 10 zizwi cyane ku isi ko ari mbi kubera ibikorwa bikorerwamo. Gusa igitangaje muri izo gereza 10, 5 za mbere harimo gereza yo mu Rwanda. Reka turebere hamwe zino gereza. Nimba uri mushya hano kanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Uhawe ikaze. Munyemerere duhere kuri gereza ya 10 mbi cyane kurusha izindi ku isi, no bayita Mumbai Central cyangwa Saritul Road Jail, iri mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyi gereza ni imwe mu za kera cyane kandi zuzuyemo abantu benshi cyane mu Buhinde. Yubakiwe kwakira abantu 800 gusa kuri ubu ngubu icumbikiye abasaga 2000. Urumva ko yakira abantu barenze ubushobozi bwayo. Imfungwa ziracucikanije cyane mu byumba bito bidafite n'umwuka wo guhumeka uhagije. Bino bigatuma indwara zandura byihuse, dore ko yagaragawemo abarwayi b'igituntu benshi cyane. Ku mwanya wa 9 hari gereza yitwa Mendoza iri mu gihugu cya Argentine. Iyi gereza izwi cyane kubera ubucucike bukabije ndetse n'imibereho itajyanye n'ikiremwa muntu. Ibyumba byagenewe abantu bake bashyiramo imfungwa nyinshi. Bino bigatuma bamwe baryama hasi abandi bagasimburana mu kuryama. Amazi meza n'isuku ni ikibazo gikomeye muri ino gereza. Bino bigatera indwara nyinshi zitandukanye. Ibiribwa bahabwa ntibihagije kandi ntibifite intungamubiri zihagije. Bino bigatuma benshi bagira imirire mibi. Iyi miterere yatumye imiryango mpuzamahanga iyi gereza iyifata nk'ivogera uburenganzira bwa muntu. Ku mwanya wa 8 hari gereza mbi cyane yitwa ADX Florence iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi gereza yamenyekanye cyane kubera umutekano wayo ukabije n'uburyo ifungirwamo abantu mu bwigunge bukomeye. Abafungwa bamara hafi umunsi wose bonyine mu byumba bya sima batavugana n'abandi. Uku kwigunga gutuma benshi bagira ibibazo bikomeye byo mu mutwe birimo kwiheba ndetse na toroma z'umutwe n'ubwonko bugatakara. Bino bigatuma bamwe basanga baniyahuye. Nubwo igamije kurinda umutekano w'igihugu, iyi gereza yanenzwe cyane kuko uburyo ifungirwamo abantu bufatwa nk'ihohoterwa rya muntu. Gereza ya 7 mbi cyane ku isi bayita Bangkok, iherereye mu gihugu cya Thailand. Iyi gereza izwi ku izina rya Bangkok Hilton, ariko imibereho irimo ntaho ihuriye n'iryo zina. Iracucitse cyane ku buryo abafungwa benshi basangira icyumba ari benshi. Ibiribwa ni bike mw'ino gereza, amazi n'isuku ni ikibazo gikomeye. Abafungwa benshi bambikwa iminyururu ku maguru. Ikindi kandi harimo ababa barakatiwe urwo gupfa bategereje urwo gupfa. Bino bituma ino gereza ihinduka gereza ya 7 mbi cyane ku isi. Ibintu byamaganywe n'imiryango ikomeye iharanira uburenganzira bwa muntu. Ino gereza irabikora, ari byo kwambara iminyururu ku maguru. Gereza ya 6 mbi cyane ku isi bayita Brutalka mu Burusiya. Ni imwe muri gereza za kera cyane i Moscow kandi izwiho ubucucike bukabije. Ibyumba byagenewe abafungwa bake bishyirwamo abarenga kuri ubushobozi bwabyo. Isuku n'umwuka muke bituma indwara nk'igituntu zikwirakwira cyane. Abafungwa bavuga ko babaho mu mwijima, umwuka mubi n'udukoko twinshi. Urupfu rwa Sergei Magnitsky rwatumye isi yose yongera kwita ku mibereho mibi iri muri iyi gereza. Gereza iri ku mwanya wa 5 ibarizwa ku mugabane wa Afurika muri Kenya. Iyi nayindi bayita Kamiti. Iyi gereza irangwa n'inzara, indwara n'ihohoterwa rikorerwa imfungwa. Ibiribwa zihabwa ni bike cyane kandi nta n'intungamubiri biba bifite. Bino bigatera indwara nyinshi zikabije. N'isuku ni nke cyane, naho ruswa n'ihohoterwa bivugwa cyane muri ino gereza mu micungire yayo. Bino bigatuma imfungwa zose zibaho nabi mu buzima bugoye cyane.
Ku mwanya wa kane hari gereza itangaje, gereza mbi iri ku mwanya wa kane ku isi yose, iri mu gihugu cy'u Rwanda. No nta yindi bayita gereza ya Muhanga cyangwa se gereza ya Gitarama mu Rwanda. Iyi gereza yamenyekanye cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kubera ubucucike bukabije buyirimo. Imfungwa nyinshi ziracucikanyije mu byumba bito ku buryo bamwe baryama bicaye cyangwa bahagaze. Isuku n'ubuvuzi byari bike cyane, bigatera indwara nyinshi. Nubwo hari intambwe zafashwe mu kuyivugurura, amateka yayo akomeza kuyigaragaraho nk'ikimenyetso cy'imibereho mibi y'amagereza. Gereza mbi cyane ya gatatu ku isi bayita Diyarbakir mu gihugu cya Turukiya. Iyi gereza ifite amateka mabi cyane y'ihohoterwa rikabije, ndetse kandi ryakorerwaga abafungwa ba politike bikabije. Yaranzwe n'iyicarubozo rihambaye ubwo muri Turukiya habaga imyigaragambyo ikabije mu 1980. Abanyapolitike batavugaga rumwe na leta niho bafungirwaga, bagatotezwa ndetse bagakorerwa iyicarubozo. Uburenganzira bw'ibanze nta buhaba, n'ibikoresho by'ibanze nta bihaba. Nubwo itagikora nka mbere, amateka yayo atuma ikomeza kwibukwa nk'ahantu hahungabanyirijwe abantu ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ubu iri kuvugururwa kugira ngo ihindurwe inzu ndangamurage muri Turukiya. Gereza mbi cyane iri ku mwanya wa kabiri muyizi muri benshi bayita Guantanamo Bay, iri muri Cuba. Iyi gereza yashinzwe na Amerika, ifungirwamo abantu bakekwaho iterabwoba. Abafungwa benshi bamazemo imyaka myinshi ariko batarakatirwa n'inkiko. Bamwe bagakorerwa iyicarubozo rikomeye cyane. Uku gufungwa kudafite iherezo kwateje indwara zo mu mutwe nyinshi n'imyigaragambyo y'inzara, bigatuma iyi gereza ikomeza kunengwa ku rwego mpuzamahanga. Ino ni gereza mbi cyane yitwa Guantanamo. Wakwibaza ngo ku mwanya wa mbere hari iyihe gereza? Ku mwanya wa mbere nta yindi gereza ihari. Hari gereza iherereye muri Salvador yitwa Ciudad Barilosa. Iyi gereza nayo ifatwa nka gereza mbi kurusha izindi ku isi, niyo ya mbere mbi kurusha izindi ku isi. Iracucitse cyane kurusha izindi ku isi kandi igenzurwa ahanini n'agatsiko ka MS-13 cyangwa se MS-13. Abacungagereza ntibafite ububasha busesuye butuma barebamo imbere kugira ngo bagenzure urugomo rwaho ruhabera hagati y'imfungwa. Bino bigatuma urugomo, inzara n'indwara bibi bisanzwe mw'ino gereza. Iyi gereza yabaye ikimenyetso cy'akarengane n'ubwoba bukabije ku kiremwamuntu. Izi gereza mbi cyane uko ari 10 zerekana ko sisiteme y'amagereza mu bice byinshi by'isi zananiwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubucucike, inzara, indwara n'ihohoterwa bigaragaza ko hakenewe impinduka zikomeye mu micungire y'amagereza, hagashyirwa imbere icyubahiro n'agaciro k'ikiremwamuntu. Noneho umusozo w'ikiganiro nagutegure njye wakikugezagaho nitwa Kwibuka Ronje, nkubwira ngo ano makuru tuguhaye turayakesha ikinyamakuru Security Journal gikorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.